ko dito'y din na namin ta samit ni ayat ayat nga awan makarakara sumangbay man dawel itibiyag agdanggay ta ngaruda mangsabat isumangbay anamay kinrigat patip keren singgalot ni ayan-ayat dita itulog nga ada makawaswas daytoy tiyal daw agapapatgan panagkinarita sangwanan ti altar anian aragsa ti tunggal maysa mangimatang panagkalay sa ta kan biag ko dito'y din na namin ta samit ni ayat ayat nga awan makarakara sumangbay man dawel itibiyag agdanggay ta ngaruda mangsabat isumangbay anam ay kinrigat patip keren singgalot ni ayan-ayat dita itulok nga ada makawaswas daytoy tiyal daw akapapatgan parag kinarita sangwanan ti altar anian aragsa ti tunggal maysa mangimatang panagkalay sa ta daytoy tiyal daw akapapatgan parag kinarita sangwanan ti altar anian naragsa ti tunggal maysa mangimatang panagkalay sa ta anian aragsa ti tunggal maysa mangimatang panagkalay